Tradicionalna akcija Moto Deda Mraz u organizaciji Motokluba Trijumf iz Zaječara održana je danas, poslednje subote u godini. 20 motociklista obučenih u odelo Deda Mraza najpre tačno u podne posetilo dečije odeljenje opšte bolnice Zaječar, a potom i ustanovu za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Oblutak i mališane obradovalo novogodišnjim paketićima. Bajkeri u crvenom potom su otišli na Trg Oslobođenja, gde su najmlađima podelili slatkiše. Organizovali smo ovu moto vožnju kao i svake godine, to je počev od 2010. godine, da bi usrećili decu i dali im osmeh na lice. Prvo što smo uradili danas, išli smo do bolnice, gde smo deci isto koja su na odeljenju podelili paketiće. Nakon toga spustili se do Oblutka, gde su deca sa posebnim potrebama podelili paketiće. Uz to imali smo podršku dva motokluba, to je motoklub Feniks iz Grljana i motoklub Ložači iz Minićeva. Inače, ovo je samofinansirajuća organizacija, kako hoćete, ili skup motorista. Kako se ti zoveš? Milica. I kaži mi, šta si dobila ti danas od Deda Mraza? Bombonicu i slikala sam se. A kaži mi, inače od Deda Mraza, šta očekuješ ove godine? Pa ja očekujem bebu koja može da spava i kad spava da može i da raste. Od Deda Mraza sam dobio 2 karamele. A jel si se slikao? Jesam. I kakav je tvoj utisak, jer su lepi? Aha. A inače, šta si poručio Deda Mrazu ove godine ti donese? Pa, razne stvari. Kako se zoveš? Mina. I šta si ti evo sada dobila od Deda Mraza? Slatkići, krem, bananicu i bombo, čokoladice. A jel si se slikala? Ne, sad će. Jel ti se sviđaju? Da. A kaži mi, šta si inače poručila od Deda Mraza za ovu novu godinu? Šta ti donese? Šta ti volila? Kozmetični sto i šminke i lucku i nadalje odela. Jednu krem bananicu. A si se slikao sa njima? Jesam? A ti se sviđaju? Da. A kaži mi, šta si inače poručio od Deda Mraza da dobiješ za novu godinu? Ne znam. Šta bi želao? Jedan motor, na primjer. Inače, u Srbiji od 2007. godine svake poslednje subote u kalendarskoj godini bajkeri tradicionalno prave iznenađenje za decu, a Zaječar je grad koji se među prvima priključio ovoj akciji 2010. godine.